Yang miskin, yang tidak berupaya will have to compete dengan orang yang berupaya. Minta laluan Pak Sik. Adakah itu keadilan? Minta laluan Pak Sik Salak. Jangan lama saya banyak nak cakap. Terima kasih Pak Sik Salak. Kita DAP, kita menaungkan Malaysia tu adalah seperti yang disebut oleh Pak Sik Salak. Kita akan bantu orang Melayu, orang India, orang Cina. Semua yang miskin kita akan bantu. Okey, Itu yang disebut oleh, itu yang diperjuangkan oleh DAP. terima kasih. Dan juga diperjuangkan oleh Pakatan Harapan. Okey, thank you. Terima kasih. Terima kasih Ketua Melaka. Tapi jangan cakap saja. Lain di mulut, lain di hati. Kita tahu agenda itu. Yang lama tu untuk ingatan supaya kita ada, Ingatan itu ialah sejarah. Itulah sebab kita perlu belajar sejarah. Sejarah ini tanah Melayu tau. Kita This Itulah- is Malay itulah state. saya kata. Okey, saya nak ajar dia sejarah Datuk yang betul. Pasti salah. Cukuplah. Saya bagi Kita sikit. belajar sejarah. No, Kita enough. belajar sejarah tanah air Malaysia, Melayu sini. Kita juga perlu belajar sejarah dunia. Cukup. I'm not giving you. Kita kata ialah tendang. I'm not giving you any more time. Alright. Please sit Terima kasih down. Ketua Melaka. Ya, Dengan izin. teruskan. To talk about history. This is a Malay land, you know. Yeah. Pasir Salah. I'm not giving you. Pasir Salah. Nobody is denying it. Pasir Salah. Tak ada siapa menafikan perkara itu Pasir Salah. This is tanah Melayu. Peraturan. We accept that. Tidak ada siapa-siapa menafikan Peraturan, fakta Datuk itu. Muhammad. Pasir Peraturan Salah. Datuk juga. Apa peraturan? I want to correct you Pasir Salah. When we already form Malaysia, I'm not giving you the floor, right? Thank you. You want to have a debate with me? We have a debate outside. No, we don't have enough time. We don't need have a time. You nak debate dekat luar, we can have all the time in our. Peraturan. this is Malaysian land, not tanah Melayu. Even Peraturan. Sarawak land, we willing to share with the Malays. Baik. Sekejap. Pasir. Apa cakap? Yes. Peraturan Datuk Speaker.